kumsang ni somni ania SK1 chungkwa ti chu Quebec rama chuan an khosa ve meka SK1 chungkwa te hi kumsom thum pasari mi Joyce le a pasal kar holate baka anfa pasari lai mai te ania Joyce chuan anfa pasari na ni turin fapa Carl Hall Jr. apa ming choya an sakchu ashing hlim hlol boka an chungkwa hian namtlem te atika mek anti polami anni Atika mek nampol te hi St. Maurice River Valley anti Quebec ramami anniya heng namte hi anwai hian mi sangret vel ni in Quebec ram chung punthuma anin khwa changa chungin khwa chang pathum te cheu chuan shwai tu bik nei le chavin anni hau chuan an hnam kalphung von himnan le an thil hlu ven himnan na te chu rim takin an thok china heng namte hian an sa khwa le anni na te von himnan hian kalphung het tak an neya chumi wangte po chuan Canada ram chunga mi ni ma se ramshang pakhat angmain an thei pha nge ani atika mek namte hian chongshan an nei ve boka atika mek ti po hi lelin chuan tuipui sangawar ti na ani nge ya an nam pola mi thenkhat te po chuan an nam mi ni lote biak po nan hian French le sap chong te po an mangchina chuti rual chuan an nam von himnan an mani chongbik chau mangtlat te po anum ve boka heng namte hi namtlem te European rama namte zok te noi chimi le ti remna nasatak kara tun thlenga lading chang theite zinga mi anni Joyce le apasal te po hi atika mek namte zinga chuan nupa in ngei thei tak anniya chutiang bokin anfa pasari te po an hlim thei hle boka an chungkwa hi heng namtlem te zinga po hian mi te lum le ngai sakhlo tak an ni bokani atika mek namte hi namte kan ti to kha an nam alate ta wangpo niang chu an pola mi te shim hi chu chungkwa angvekin anin nga ya in lakshan le in anchan ti vel chu an tingai lo shim bokani amai ro chu SK1 chungkwa te hi hetianga hlimreng hi ane bikreng lawa kum engemaw za chu Joyce hian a unau pa tuya tlalumta chu asuna anu chepa bora lawang hian Joyce hian na satakin rirolama har satna ato pha a Dr. Shang te po alo panwal to nge ani Dr. de chuan ama engkol nan hian amphetamine an pe china amphetamine hi rirolam boy engkol na manchina niya vandoi thak takin Joyce hian hun engemaw chen chu hedam doi hi alo edik man to hlau maya chumi wang chuan a pasal kar hol chuan a na chel lai kang chel na chu no berdin mun a chat lauta ka chuan a fate in lama engkol na thok turin a ban san pha ta hial maya a pasal le a fate chanem ngai na zara Joyce po chuan chat lampanin adam doi edik po chu a sim pha ta hlau maya ni no ber chu tia chat chauta ka chuan SK1 chungkwa po chu an hlim chho chan le ta veu maya Joyce po chuan video a tha han lak te chu nuamati in abikin afatele achungkwa te video hanlak sakte chu nuam ati chin hleya Facebook lama po page te siamin chung a video lak haute chu upload ta china chung video upload ta ka te chuan afate ne na anin ti hlim lai te a oma Joyce hian afate baka apasal hi ahmangai hleya afate chu a chan chaber te adi hial china ni video changa langchang mai chu Joyce hi mehlim thei tak ran le nungcha mangai thei tak mi chungzong ai powa a mangai chu a chungkwa te hi anni ti hiani a pasal fanau te tana e tur tui tak siam te chu nuamati china sajuk sa han hluivel te chu a phur thei hle bokani mase Joyce le a chungten an shat hau lo chu an chungkwa ke chetur le khovel mi te shata thura thlak le mitine na tonve kan hlau tur lo thleng tur chu ani September tha ni somni paruk kumsang ni somni chuan Joyce chu Leonardo Hospital Center Jolet khwa in entirin an entir na mun hi an nam ho omna Joyce te omna ni boka changa nai berania an mani nam ho shimina an dam lo le in soisilna an ei chang powa an panchin ve berang kha ani Joyce hian kumrukal ta chang khan damdoi in hi alu chuak nem hleya amai ro chu ama Joyce hi mihlim thei tak abulo omnom tak le mi te komhlim thiam thei tak ani wang hian mitam zok chuan hriselna lama har sana nei tura po an ngai lo thin reng ani
lunglama harsatna nein pacemaker anti mai lungphu phudan loveng chatura kholte takte chu alunga hian wa ani towa lunglama thatlo na nei ta chu riselna lama po achak lo hleya mi tena natna hote ya kan ngai te hi joyce tan chuan a hlo china zunthum natna ave mek bokani ain enti reng hian doctor le nurse ama enkol tu tur te hna hian pacemaker vo layani baka zunthum nei ani ti hi athiamang tokin banglovin asoi china achanpo anatna neisa wanga boina thleng thei om thei ani ti shat wangani hemini september ni somni paruk kumsang ni somni po hian joyce hian apum chu na ti ema wangin damdoi in hi panania damdoi na hian admit nga niin ni nuwa joyce chu damdoi morphine overdose thalin thia puan zui ngalani apasal le achung te chuan doctor le nurse ten a thi thu an puan chu oi harsa an te hleya achan po joyce admit ani laya thil thleng le mita mutu tam tak te chuan joyce khan adon turang enkol na chanvo a hmulo zia an shat ve vek wangani joyce hian an mani nam chongti lo hi chongdang athiam lem lawa friends chong claim a shethiam ve soi chawani hospital tin de hian inrel boldan sang an nei chena chung inrel boldan chuan atumbe chu damlo chonglama harsatna nei te le rirulama harsatna nei te puina an sia thiam thei tur le an mamo ang enkolna an movek turani ti hi ani hemini joyce damdoina admit ani po hian nurse te bula chuan andan nei to sa te chu a medical record damdoina anda chat to sa chuan ainza lokchina wangin soithau se boina tura angai lawa hadam takin a ve mayani athi don ni somni pariat hian joyce chuan apum chu na ati hle maya nurse te shil chuan janpuya nekin ati der anga an longai saka an nui san maya an enlia mani joyce hian chongdang athiam lo kan ti tuang khan nurse te thu soi chu a she thiam si lawa thok tu nurse le staff te chuan a sha thiam thei turin an chong du der box si lawa joyce chuan ati chin dana ahma a hunhlim omlakna na video la chin chuan mang ang takin facebook lama chuan live in a live lai lo entu akazent te chuan nurse te thu soi chu an lo le lin sakta a joyce hian minute sari chung live in hemi chung hian andan na chu na ati hleya amut mona chuan anati ema wang chuan arum wonga a khurda chiama chanpui angai tak zetani chutia joyce na twara a umek lai chuan abul velenars lo omte chuan chanpui mai lovin a tho soite chu nanna khoma na twar mek joyce chuan she thiam ninga se zong shi atile zwalang abulaners lo vete chuan joyce life ti chu shelo chuan deuso tak takin joyce chu anchung khum ta chiama joyce life lo entu joyce ka zente chuan an lo cheve ve kani nurse chuan an mani le mani in biain joyce chu chulai hospitala local chu adiswal le derani ti tein anan khum ta a nesa tak takin anaw khuma anatwa room ri te chu an lo zir sak vela nurse te chuan ana chu enga ma an ngai sak do lawa joyce hian akazente hena chuan morphine an peni in asia a joyce hi morphine allergy na yani ya a medical record apo morphine pek lo tur ti hin ainziak nge chanpui tura ngenin a thei top chuan au chama atopa nurse ten aron enjui chuan akazente chuan chiang takin nurse chuan joyce chu nomsi bol nan ba ka changkai lawani ziale in enkol na dam doile thoktu te tha ti hek tu mai ani ti in an soiri te chu an lo sheveka an thu soi an sha zui nu nung ber chu joyce chu thi se a chazok ti hi ani hemini vekhian joyce unau panu pui jemima chu joyce kanturin avakala anu reilote a ani po chu damlote an nga na mun waiting room a lo ngak turin an tita zoka anu reilote a joyce chu thokna pek nga yin a umti an shileya athi ti an shil zuita ani jemima chu a shil hai hleya a maluka chalhe si joyce kha reilote a thia puan ani tamai chu a she thiam lo hle ani anua soile danin joyce rawang mu chuan ataksa te chuan hliamna hnu maduk alo thia thlo aboka athi ma a joyce life po hi afapa chuan skula changin alo enveya afanu ina omek po chuan lo enve in anu mang ang taka a ti mu chuan rang takin damdoin chu apan ngala
reception lam thok tu te chuan Joyce fanu ngei po chu an lo puidu chuang lova muan lo phal sak lova anu a hmu meu chuan nun na nei to lo ti sha tak taksa dang war lap le thoto lo ti sha taka om nuwa chawani Joyce chung te chuan Joyce thi chan chu chi le chi in thlar shan na ni zia an cha chang hle ya heng thil hi bang lovin an ni namte zok te chuan an lo tong fo to china an tan chuan thil thar ni lo ma se a chil hai thak hle ani Joyce chung te chuan Joyce chu morphine an pek tam lu tu ka wanga thi ani ngai an ringa autopsy result te changa alandan chuan Joyce chu a chuapa tuitling tam lu tuk chuap vung wanga thi ani an tia autopsy le leplama mithiam bi kameli soidan chuan Joyce chu olsam takin anat na chu damdoi adik ani ren ngal hlowa adamdoi cha ka wanga chutianga na tovel mai mai tura ngai ngal ni in anat dan a soitele alunglam omdana soite chu anlo ngai sak dulawa anator na sat ema wang chuan khoma chang voi ni lai tlain chenpuya nekin khoma chuan atal chhualo nan phuar ani ta zokani ati amor boknan Joyce chu anadana changa enkol ni lovin namte naw zokami ani wanga enkol na chapo pelawa enkol ani atia mingau chu ninga se chuan tunthleng po hian aladam ngei arin thua soibokani Joyce chung te chuan Joyce thi na damdoin chu korta an khing zuita a an lawyer chuan evidence an nei chatok boka Joyce pasal du thu sam chu heng namte naw zok te na nam lian tiang boka in thlar shan na tel lawa enkol na mu ve thei mai hi ania korta chuan Joyce na tur lai mit ngeya mutu tele thoshe tu tam tak an loading chhuaka amut na khumbul chia dam lo mu ve soidan chuan nurse te chuan Joyce thi nu chuan nurse te ngei chuan athita kan ha dam ve theita tia an soi thu an soya thoshe tu dangle chuan Joyce kyanga chuan nurse pali lo kalin Joyce khoma anatwar lai te chu an nui so vela anatwar te chu atider mai mai ni te nan soya tider to lo tur te in an vo zok hiala adangle chuan thok tu dang te ti ti chu lo shahin Joyce chu nammol mai mai ani baka thima se apoi lo tur thu an soiri alo shebokani Korta chuan Joyce enkol tu nurse pakhat chuan athiam thu soin COVID-19 wangin nasatakin staff in dailo na wanga na thonga ya ana tho wang chuan a ha hleya riru le taksa a chawa chumi wang chuan koddo angmaya rim taka tho angai tin ama chu alain thiam zok zama a Joyce video lak pakhata chuan nurse pakhat chuan Joyce chu a hauti sha thei ania a hau chan po hi Joyce video a chuan an mel alan hlowangani Joyce na nei te po chu angai saklem chuang lawa ama enkol tu doctor chuan Joyce chu damdoya cha ka wanga chutenga omnia chuan ngain colonoscopy ti tura atir thua soya doctor pakhat Joyce case enfia tura antir pakhat soidan chuan Joyce chu athi don ni hian koma omin minute som chuang ngai ven lawa aum wanga thiani thu asoiboka damdoina thokte chuan Joyce chu mithin chia le minute satak ani thu an soya morphine petura ring tak taka au thu te an soya chu chuan omzia anei hlol lovani a chan chu Joyce hian chang takin morphine angei lo zia asia a chuti laya morphine adil chu thil om lo takania thilom ta bel zok chu athiam topin damdoina thokte chu morphine angei lovani tile pelautura angen zokani ti hiani ahnua an shat le danin ama Joyce enkol tu nurse te chu Joyce thi ni la la hian ban zuyania amai ro chu a shan pa a danang taka shemna pek zuing ma om lovani Joyce chanchin hi mishang shang ram shang shang achangin ngai ven a hlo hleya atam zok chu Joyce life lo mutu te ania atan hian kongte hial an zo ve boka Joyce ming cho hian Joyce principal ti siamania Hethil hi United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People 2007 article somni palina be chana siamniin atumbe chu Canada sarkar laka namte zokten digna chanwau an nei ve theina tura malak na le ngai ven tura phutna ani